Basınlar ay basınlar. Ey! Bası gram bir Al kuş davay. var. Çaldan utuldu kaldı otur. Ey bası Bir gram öpkö cevap bir. dedi. Tapayım degen ne degen söz bilmeyeyim. Elden estigenimizde aytıp otur koy. Elden estigenimizde. Tumar geldi, oh my god dep bilmeyeyim son davsın salanmayımız bir olsun tumarınız. Uybay ağzın degen itin tatağınдағы boyu baladı eken kıpkızıl kılıp uzas. Vapşi bir kızık katın so bar koy. Biri ötkende bir kırıp жазып padarkımızı da jibedi kosama desek kospadı. İşaret kospasa İttin emes, koysun serikine yapşı desene, serikine yapşı. Şeriktin apşuğun gördün bak sen. Körgenim yok onki bir koңır çıkar. Bilmeyim koңırma kızılma yani bir kuday bilem. Koңır çıkar diyeyim ha. Koңır çıkar diyeyim ha. Vay vay ay. Ey vay güldürmeyin der. Pожалуйста. Вроде koңır yapşılmaydı ne kızdır lan akıl. Ha balar meniki koңır jartı sarı. Menki appak misal menki, pis appak menki. Ha imülsemen boyap aldın ba. Sahip olma. Ha buna pala aktev yaptım na pala. Akuna aktev yaptım na pala. Karangar buna sampodaga akuna aktev yaptı pala. Ha pala. Lemma atan zaybal jimin akıl. Basya soğuk batı. Zvanda batır koy. Al davay soňgy bolsa soňgy jarykdarym. Ha palwandar çabыңдар al. Ha men ostan keyin toktatam men işime tışkın kep dursam bu. Bop men de şam kala galay. Sen de tışkın kep durma. Жоқ, zaybal kala şam men film. Ha kayda birin ötkönleginde kolmen sürte salıp girmez sen ağa. Sicilyanski iştuka turka dep. Mana ötkönde tuvalette otsam kempirge kagaz alıp geçtesem bu najdasni kagaz alıp kepti. Jünde bizdin katın. Oybaylap durup sürtken soňa oybaylap. Yeňirep oturup sürtdüm goý yeňirep. Kanata sıra şu deydi. Ha sen kanata men oynadın ba öz Samatay. Ya. Aytma bula aytpysan kanatanı. Kanata degen bogan semişke goçagıp da sysadatyn. Sampo men oynamaň. Oya bırak, olda ata olda bırak. Olda ata olda. Ne koya takırbas ata gol çupa çup sıçaktı basa. Sonu kosam keşke. Sözden jemaz mısın? Bırak sözü jemen kıyın onu. Men onun kötün ayırıp taştayım. Kadılgaçtın kuyruğun nege ayır degendi. Şırrazı on pacileyt. Erkek bap tuğulganına ökünüp kala dolusu boluş. Bayt sizde kanşıdan ben ettim. Men dünyaya jenin oldum men. 741 adam mende. Kuday şu kaç. Men de 2000 adam bu biz jenemedik kuş. Ha palvandar. Ya bassa yıkıran betini berini. Takır basayım. Ha o sen o kadar kanatanı kör batsan soğan açsa. Basına kıstığına bas giymen жүрсün aytsa mıyına soğuk deyip kal bilmesin bas çavrap. Onun basına konğam şıbındar şpagatka oturup botu ayrılıp ketedi eken çat ayrılıp. Ha palvan. Adik Prometheya duşu. 2x dostlar biliyormuş hazır. Prometheya duşu bratan. Давай dostlar 2x давай. Ha ne çok sırasına var. Ay akşalarım gelip bek konca jarıklarımı. Rahmet aynalayın kalkam. Ey блядь! Юсер от души, Юсер! Эй, Прометей от души, брат! Прометей! Məmna qaysat butqan. Ana Yusuf degan kechida yerikiga atib bizning ko'timizda ayirib tashlagan bo'latin. Iynejib tappagansiz g'o tegetin. Yuzer вообще bor g'o siz qiziq odamsiz. Sizni bundan keyin xudolikqa chaqirmaymiz, bildingizmi? O'ynalda. Xudolikqa chaqirmaymiz seni. Sen xudolikqa chaqirmaymiz bundan keyin. Ha, palvon. Hay rahmat jarıqlarım. Örkönlerin öspenegelerin görsün. Ha jarık. Bol sama tutup gitti bul. Ha ne? Ha bizdekiler de çaptı. Al civer attım basını al. Ha pele. Ketti palvonlar. Olsa ata
Ha. Сіздің осы не ма артыңызда не бар ма? Жүн бар ма артыңызда жүн? Gün? Ha, gün var mı? Ya. Хорошо. Есім дұрыс па? Қайтып қарайым. Дамбалын киіп ал. Кешкісін айтам. Кешкісін үйге барғаннан кейін кемпір көреді өзі. Өткендегінде жұлып алып жүрме, löbit деп. Ол кезде 5-6 ақ болған. 5-6-ның өзінде мамалаттық қой ойбайлап. Туалетке барғанда әбден қиналдық. Кешкісін айтам по. Бар ма жоқ па кешкісін айтам жарығым. Не любит? Hürmetli ata bata berіңізші дейді. Сұрасаң бата берейін, үстен болсын берейін, есің алды çöp болсын, бала шаған көп болсын, өбірлі чүбірлі бол. Ертерек байға тиіп, өбірлі чүбірлі бол, бір төсекте картиіп, 134-қа келген кезде өліп қал, аумин. 134 нормальный ғой. Неге ол аз ғой нахуй, аз ғой ол. Не арқара немне жалмауыз болайын деді ма өлмейтін? 150 ғой, нормально. 150 болса 150-ні қараса. Сампо, я тебя люблю дейтін әжеді. Ананы қара, Тақырбас Тасбақаның тараққа қарап айтқан зары деген өлең айтып берейін мен мына қыздың артынан. Нормально. Сен жақсы көрем деп жатыр мына жақта. Ата аяғың сасый ма дейді. Құдайға шүкір сасыйды аяқ. Сенікі сасый ма? Ай, Сампо, өткенде абысыным келген ана неденші, Пакистанға барып келген бір дәрі алып келген еді, сенде отқан қыздар болса айтшы, қолтықтары